Latan musim rolon dengan sang Mekah baru atau kapunakan so oleh sendong lepul morina ngaran andong ko tekalo kudu lor ngerolok kaliga cing kersili cakal ngerba sambil mangre hitua ravandami ti onmekari ditia. Yo, kudu tebal bangkas dami itu. Hoca malain. Ba andai nasanga memang naulimen ya balik. Naulimen. Iya. Ku tebal bangkas. Itu Tebal bangkas tu. Ai balik kari ho. Imbi bangkas disi. Porong ning gitung rolon musi dan aku. Nik ka mga caingon na hiya tu ngasang mari beki ko yang ngasang musi. Porong mesi beke penonceng. Itu terlalu. Kudu tebal bangkas itu. Bangkas boto cayo na hiyay nga sa marit baki ko emosi. Oli, ho sama lain tadi. Naulimen. Itu balen nga sang karitu. Om Alex, itu kimboa revang latanta acara tombo adat di Cercu Biyu. Iya. Ada perlu abain kalau lah sangga sekai pecintang sangga beki mau butang sangga lavado itu mutana mangrayo sebelum kita aminuta uva berluan itu Iya. so kita ya cara kapu agu reis mekka Iya. agu pisah kita ada ata one lonto bongkok one leso itu atau perlu kapu agu kari gitu Iya. itu kaya pikiran kalau itu Jadi ya yo gitu anak biar pendak ke bolon bo atata baik aku kecing dah masa mendeman yo itu sedia ya bagi laku kamping asang ACKI one ya temu tanan ngasang Manggarai yo ayo bolon rabandikde one mai ngasang cai muka baru ngasang anak baratu ngasang batuka yo tentu main itu main one ada cear ngasang cumpe rantang mangarojon toko bentan 7 ngasang muka baru maha detang beki yo one mangatang beki telarin cain tombok one kari itu kudu tegi kita rebang nebas raves mame dengan sang ACKI lain kurut making hia kamping dede kain hia kamping jari one mereka gunakan ngasan apa maka baru yo ngongo tentu rebang hia main itu main ga one me vale kari yo tentu vale dengan sang ACKI bili ka 2 kilo cakon sinima iti anggit ti tarang gabit beki diti bantang asang raja kulut kapu naka ngasang patina ngalis atas polisa bione nain bidang nai di ata politiban one kai kilo dami nai ngalis tukang ingat mori nagungaran yo itu mangan ga tua ngasang batu kagami mangan ngasang anak bara ngorobang kamping iti tegi rebang nabas raves mame di tinggal sang ACKI kudu sama-sama keng kamping dede sama-sama pakpi itu kamping jari kapu agunaka unmai cai ngasang anak bara betul ngongo oh itu anak yo valen dilihat tiba kari ho yo no tadam yo itu nenggunan leto muntung pucu darah perangagan cuma ngasang anak rona itu yo anak rona itu ngongo nitu main ngasang puun kala ngong enden anak ko yang kabar ngongo bokoho kali bali di almorina ngaran tua ngasang buat tuka ngasang anak bara oli ni sinco uning titi
inahitu betuan muntung kucu darah perangan lamit ulu tombo ngasang dema bate bobon hiya ti bagus nang nailang ngasang gue lain hoga katu ngasang anak bara tua ngasang batuka mga ngasang anak bara oli rabang kal kami tadi one mai ada kali ngasang sercung ke anak rabang kami oli kuruta larang repian tanah ngasang apa makabar onen caw ngasang man nik ka mga cuman duka nik mga palsa nik ka mga babang gudang main itu main kaya nga gukinda kaya nga pikul kami kamping jari ngongo latan mo siyang rolon dengasang makabaru at kapunakan so oleh sendong lepol mo rin nabungaran andong ko tekalo kudu lor ngerolok kaliga cing kersili cakal ngerba sambil bangre hitu ravanda miti on mekari ditea ditet mori teken maci ala gopan aku jalan yo kudu tebal bangkas dam itu koca malain ba ande ngasanga memang naulimen ya Naulimen. iya Ku tebal bengkes. tebal Itu bangkas tu ai balik kari ho imbig bangkas disi porong ning gitung rolon musi dan aku nik ka mga caingon na hiya tu ngasang marik baki ko yang ngasang musi porong misi beke penonceng itu terlalu kudu tebal bangkas itu bangkas boto caingon na hiya yang ngasang marik baki ko yang musi oli ho sama lain te Naulimen. itu balen ngasang kari itu Wih, luar biasa. berupa ya ngongo naulime ho anak tentu mga lapeng tada tetua sangkala yo istilah mga koleguat dati Sangkala istilah apa? Naulimen ho, itu sangkala. mga seng ho tet Oh. ay dorga guat tetua so hokat naulime damitat kuta mose dengan sang anak lain empo lain dan mengrolong oleh nikah ko mga ya caingon hiya ngasang rinitis na pulso ngitu boleh rang-oranga melo apa melosa itu sa one bale apa itu dengan sangat bilika bukil main itu main Bili ka au kilo bohio. bilika bukilo mo da asekaya Asik kaya hawa. main itu main eme manga itu ngebit beki bantara jar ngasanga betasalan ngomboe anak ini ba tentu mga tularapang kamping isi telarin cain kapung nakka disi ay makka kung si sejam Oh iya iya. kapung nakka unay cain sa tuara ngasang betasalan kudu sama lain itu liup lipur lontotoro kapunakan anamay cai ngasang vinga gudading anak barang buat kita ngasang ngalala reban de koleboy anak telarin cai itu tentu So itu arbang. kapunaka di ngasang degem main itu main one mekari rebang one mai dihat sakulai yo ay gitu salang tara mga jadi pasti bantara jarite ay pumagubangkan leteho one may cuma camuga dumpu camu umur dami ngasang naralay kisah lain main itu main te rojok nin tombol leteho tenung ngasang lemara bantang ongko ngasang tombo itu mangan itu ga besar lu berkap sabi naik lah sakramen kami main itu naik ngalis tukang enggakal di morina bungaran tua ngasang batu kagak itu desa salang gavit beti antara jariti ngasang kisah lain itu ngasang peta lain one mai caisa itu arang di tengah sang peta salang oleh rebang sama lain itu ngaji kamping jari sama kieng te kamping dedek kaku nakan ngasang to adi ketna
anak bara batu kami ngasang kisah lain gitu oleh tari ngasang apa tari ngasang kilo gitu ngorang bang gode balen na dengan sang betasalan yo tay dami kulitat dami ngasang betah anak ini baik di Tetmuri tay dami ngasang kisah kokoa di Tetmuri ayo ne mai cai sai tu rangagan langgap itu ki bantarajan tengah sang kisah lain kok malai amang lain Yeah. main itu main ga urut olon ngasang panden lite kapung nakka ngasang anak bara lite begitu ko ngasang buat itu rabang kol kami ngasang amang lain inang lain ngonggor wandami ti bombong kol tok dong kami bambas nava do de istilah ngasang bambas nava tayo dato na beyon yo tunggo ga to tengan singa dopon ban bambaso itu tumingo na limel kunet ngo no van ni hupe bambas kita ban leven ngo leun kita ya kembang na naidik teon ni Bombong tobo, bombong todong, bambas nava terus lanjut tuh. ya main itu oh reban kali itu no tanya ite kapute pa upulan pola te goma ngon go turu tambang bekah kami ngasang betasalang lain anak ga emenggo cai muka beru anak ini baik berarti bombong tok dong lihat balik kari juga bambas nava ai tambang bekah beki bisi sama betasalang jadi dia jadi ya ngonga ono marapan itu kaya nga kindakol kami te kaya nga gupapi kami kamping sengat porong mose dengan sang ase kaya laing lami ngerolon ay anak ini baik tarang itong balik oli nikah to te onehia itu ngasang si Rosiyong likot menas nikah mga itu chay onehia ngasang merikot kiko ngasang mose porong one mai cau ngasang manuk adak ngasang cer cumpe oli sendong telepo kali mo sedihan gerolon andon tekal kucing gersili cakal gerbasang bimang misi bikin benong ko ngasang sendong ngondo tambang bekap kidam ngasang betasalang ya ono maravan ditte tekal ma bolenggo et gami ngasang asika lain on betasalang biket mor pokole dami te sama lain suruta tak dang ko demi yang ngasang tay raja di ngasang tay tema celante itu bagi anda apa Eme anak ata ini vai boh itu Eme anak acara lo untuk cercum itu iyo ame anak terona ga diun eme anak ketarauna Mekah itu muka baru iyo eme anak ketarauna lite ngondong go oga berarti dion kulo itu beta lain ga atau anak ini bayi lain sot balekari berarti cara melihat anak kata ronami itu ngongo ngerolon tega anak ronami itu tentu one balekari dengan sanga boy lain ga oleh meu anak ronami ngasang kudu mo ingono robeng uku kone mutami ngasang petasal ngongo olet me onet sepisa tuma behas kami pea itu cara valena di hata balekari eme anak terona ngongo cai maka baru anak terona berarti tambang potang irin disi ai anak rona ho kurut mo ingono robeng uku kone mut ngasang bangko ngalo ningitu kole ngasang singa gucakal tu toenggo bangko ngalo anak kulit alor tu bangko itu netai ditebu itu goetna bangko ngalo ngot sama neto monipida agama dan 70 kali 7 kali pisah Temadopon temadopon itu tedeng leng iya
Itu bagian depan. Daya anak bina. Anak Betasalang. Betasalang. Jadi lerun hia bedang goga. Anak keterona hocai berarti colok kembali. Oh, goennya beda-beda. goennya Tergantung beda-beda, namanya jenis Emengo kelamin anak ini roen. vai kole hocai ga berarti balik kari diha tambang beka bekiliha. Ngon godor salangan mikilo hot. Isi salang pertama ho salang kedua mu. Ya. Gitu ba apa. Nah, boleh metun ga tentu sanggen ngasang kariana atau bayi dakun Ya. harus tak dulai ngasang anak rona. Oh, Ngon turun go- cemol ya. Iya, turun cemol ya. Ngon go taid met melajun hoga liha serangkum sangger kari data sebelum. Taid met melajun. Ya, ya. Jadi ya nami danong go anggo melihat tahun sebuah kari data tekolon. Ngaji aku bengkes sanggen iya. sekaya ta tombol Sangger kata bobolong. model kari. Sehingga me kari anak kerona. Ya, itu. Oleh itu sebelum kari tentu undang anak kerona ngasancar cumpi atau poli lale langsung cie. Cuma maksud itu. Lale langsung cie polayak ketenggoga balan anak kerona dua cer cumpi. Ay ngancing kalau gitu nah. Oh. Ngancing balannya. Berarti poli lale langsung cie poli cikat kinabaga kaba darabai bonggor ngasang apa inde rumah. Sehingga dihamil hulak ngasang apa cer cumpi. Toya beliga, ayo gua berhuana. Te kalau mangaya tay dah tu ati kolong, gua tar tempat tay lain. Emengon pakai adat dah tu ati kolong, ngon goni ke pakai cuy. Musti pakai miscara uti. Mitang, Nah, kadang Sautang. hoga, lah itu bo. Pakai kat Ivon te pakai Ivon. Contoh, bepiang mai cikoin laku tombo di Ya. tentang nampung danong one gendang. Tapi lebantan sama rejelele anak rona aku anak bina. Tentu lorong atahain kabe ngalam paga tengah sang anak bina le one sodong tu. Bantan. Ah, Kalau Bantan. Bantang itu. Nah, so ya model itu. Ngon go itu anak ga. Eme one gendang kita danong berarti lengkap dia. Pandai acara. Ya. Tapi hoga do ne sonon tokur ngasang apa. Kiat Moria anak ini bang. Tentu mangarabang kulit. Cako kamping anak bina itu one metolos ngong degol. Itu ba yang main sekolah tentang Ame holes Korea ngrone apa Sekarang. hiyo boge Om Alex? Masa. oleh sekolah ini apa titi tentang cai makabar Kari dia kari lah tentang Aya suar buat pulir gitu. iya Laring cain buat Bili ka ku kilo. tesuan boga. sekaya ba unya Oh, saya ba. kesuan ga dengan sanga betasalang betasalang Oh, ho anak bina. pung eta mai salang ngasanga inang lain mogo beta deman ning gitu kule salang empu anak itu anak ini baik dulu deman Terus poli itu kan poli tertelun gitu. juga Pisar kita keseluruhan dapat so yang jadi ya aing gitu ya aturan. bahwa sebenarnya yo betelaku to emang aturan Oh, itu aturan. cing kata tanggapit beki dihat ngarabili ka ku kilo tentu lorong itu apa lorong itu rebang kan iseta caisa itu orang nah Tema patokan angka gua harus telu Tenang, nah, 5 atau 7. memang Oh gitu. tentu one tai bana lah hitungan sing jelas Oh iya. Landing ambil share cumpe. meter cumpe misalnya gope itu bo peta salang ka bili ka kilo ngonda sekaya Gitu tak buat oleh tua dana krona Oh. itu kali
Mungkin ata perlu apa tuh untuk lagi ya Om Aris ya anak Rona lagu Iya. Rona. Coba kita ya Jadi- cara aku kita go di situ. Iya. Aku coba ya cara vibe. Mungkin apa sekondi. Yo.